wowe kandi Madame, ndashaka ko tuvugana. jewe nawe tuvugane tuvugane iki Umwanya nawe yaba ari minota 5 gusa. Tuvugane ku byabaye. Nguha umuco. umuco nzo nabonye Ego. Ndakwinginze. na mikina ndimo sinafite shaka ukina nigenzira yakuzaye dusure nyumugenda No, please, madame. sohoka ndagusabye Umwanya please tuvugane ndakwinginze. Ndagusabye. urashaka kumvira mu nzu Nawe umukobwa nkanje icara numvirize tuvugane. Madame, haya rero abagabo usaba kwizera. Kuko iyo nza kumenya ibi byose, nkamenya yuko afise n'umugore mu nzu kandi bagize mariage, ibi byose ntibyari kuba. Umugabo we yarampenze, arandesha, ndamwemera nk'uko bisanzwe. Ariko urabona n'ukuntu ateye, nta nubwo wapfa kumetiriza yuko afise umugore. Arambwira ko yankunze, nanje nk'umukobwa ndavyemera. Ariko ambwira yuko yibana, ntabwo yambwiye ko afise umugore. Ndamubwira ati rero umunsi umwe tuzaja n'iwanyu bambona arabyemera. Muri ico gihe yanyereka ko ari umusore nanje nkamwereka ko ndamukunda nawe ankunda. Muga sinarinzi ibi byose ko bizoba. Abahungu rero nabana babi kandi barateranye. Uriya munsi nza nta nubwo narinziga yuko wewe uba ngaha muri ino nzu nujya mushiki wiwe. Kandi nanje ndi umukobwa kandi ndi umukobwa wiyubaha. Ntabwo napfa kujana n'umugabo afise umugore kandi mu rugo rwiwiwe. Ndakwinginze ntavuze byinshi umbabarira. Ndazi yuko wababaye urugo rwawe wararuvunikiye. Ikintu cyambabaje n'ukuntu yanzanye mu inzu iri mu wundi mugore. Kandi nanje ku buryo naho woba uri umukobwa utiyubaha, ntukaje mu nzu iri mu wundi mugore ngo wewe ni ukundwa. Abagabo barahendana, abagabo barabesha. Umuhungu ushobora kumwizera akakwizeza ibitangaza ariko ugasanga siko biri. Rero ndicuza ko byabaye, niyo mpamvu ndi ngaha. Ndakwinginze umbabarira. Uriya mushiki wiwe yagize ikibazo kubera jewe, ariko byose ntabwo byabaye ndabizi. Mbabarira. Umutima wanje uranyegereza. Ndifuza yuko nahagwari bibaye ngombwa nzoma kanya nkaza kumuraba. Mbabarira nkora. Uri umudamu mwiza kandi ntacyo waye. Sinzi n'impamvu abagabo batagira ubwenge. Umugabo nk'urya acamwe umugore nka wewe ukwije ibyangombwa byose. Ntumbonere ubusa madamu. Ndashaka kumva wambabarira. Ikijambo maze ndagushimira kuba wiyumviriye kuza gusaba ikigongwe. Wakoresheje umutima ukomeye kuko biragoye ibintu byoshobora bose. Ikindi naco manzi ndagusaba imbabazi ko nagufashe nabi. Igihe uza ku bitaro ngakwirukana nabi. Igihe uza ngaho se tukagufata ko twishakiye ko twabana menga uri umuntu uje kuhungabanya umutekano wacu. Kubwizo rero mbabarira kutamenya ko habaye. Hama nagenda kubwira wumva amahoro menshi nakubabariye cyane. Ntabwo numvise nyemuwe ukuntu umugabo wanje yaje yigize umwana mwiza. Akaza nyine ashatse kukubesha ariko Imana ni nziza ko utaguye mu mutego. Yaciye gukingira hakiri kare. Urakoze cyane. Kubw'ivyo rero urumve mu mahoro nakubabariye. Deje ndakubabariye. Ndiye kuva ndakubabariye. Kandi niyo mvu ushaka kuja kuraba Esther mu bitaro. Karibu nukuri nabishatse turaza kumitana tuze turajana nukuri nta nakimwe. Kubw'ivyo rero ndashima Imana kandi ndashimira Imana ishobora kuduhuza ikanyereka wowe uriwe nanje ikakweretse undi we mugihe nakwera umwana mubi nawe nkumva wambereye mubi. Kubw'ivyo nukuri umva amahoro uyumvemo ko twabaye abagenzi atakibazo na kimwe kiri hagati yanje nawe tubanye mu mahoro. Wow. Kuri nta kibazo. Merci beaucoup. Kandi ndagushimiye. Madame, uri umugore mwiza cyane kandi uri umugore ubereye urugo. Sinumva impamvu umugabo waguciye inyuma. Ariko je kuba naramuhinyuye ntabwo tuzongera kugendana kandi. Trust me. Kandi ndagukunze cyane. Ahubwo ndakuzimanye kirere. Mamazi.
gusa rero cyako zawe sika ndabibona yatanguye koroherwa vuba gusa nyine Imana ishimwe kuko byahora twebwe Imana ngo niko itangaza gusa ndibaza ngo gushika ejo azoba yatanguye kuvuga aya mwana ubona nyine hari akajisho ndabibona vuba asa bizongerera bizasubira kumera kuzahora ariko nta misi myinshi isigaye nawe nabona akana kanjye gakize nashima Imana kwere aho nyine urabona ukabona ko azogarukana ubwenge nk'ubwo yahorana sikera mukuru sikera kuko ndabona ko biko biraza ahubwo raba ingene umuzanira ifana anya fana so urabasha kuyemera warabasha kuyemera ke ndaho kuyimuzanira nyine kandabe ayisa nabeleza urabona ko ngerusa nabe nge nisigaye usa kuki tuzira wewe dukubitwa rusubira wawe bosi ngere kalita kwe kati memo y'abandi icyo ushaka kujyana iyi misatsi n'ikebukira abanyama kandi ni byose ndiko nkubitwa kubera wewe ndiko nzira wewe memwari ya kamera ntayibonye n'amatwi ndakura nta kintu kiri gukira amanyama n'amatwi ndakura iyi iri kugutera amanyama ibi urabona neza ibi nibyo biri kugutera amanyama ibi n'amatwi ndakura kuko nta kuntu twokwaba tuzira wewe n'amatwi ndakura ibi nibyo bigutera amanyama ibi urabona ibi nibyo bigutera amanyama n'ayandi yose ndakwikora dukubitwa kubera ko tuzira wowe kwekatsemo sinshobora kwemera n'amatwi ngiye gukura iyi yose utazanye ikati mu mazi ndikukata byose kandi n'amatwi ngiye kuyakura n'umunwa n'intoki nzokata byose reka nkwereke uriya mukobwa uriya muganga ubona avura uyu mugore wawe cyane ntabwo ndimo ndamwiyumvamo neza ndamwiyumvamo ukuntu ni ibintu ntabasha gusobanukirwa neza ariko ndumva yuko nta cyizere ntumufitiye ariko rwose ndagutanga neza cyangwa n'ibintu byo ko abantu bakuze rero si muramenye ibyabo ntawomenya ni kurya mukobwa
kuzi kuva byose ari umwana mwiza atakabikiwe ni gute woreka kumwiyumvamo urabona hari ukuntu numva umenga umutima wanjye ntabwo mushikira neza vrema uzi ningene nahora ndamukunda ariko oya ariko sinzi nimba ari kubera imyaka sinzi nimba ari kubera gukura sinahora igituma ushobora kubona ibintu nk'ibi kubera ko ujya mukobwa asanga ari umwana mwiza uramutsitse kikweli oya mwana wa si bijanye no kuvuga ngo si umwana mwiza hari umunsi nigeze kumucakirira ngaha nugura mvuye kuzana agafanta umugwayi nuguruye nkimara kugurura neza aca arahindukira arampanurira ikijisho ndavuga ni ku gatima ni ririya jisho ririmo ikintu byanga byakunda numva umutima wanjye utangwa kwikeka ibintu ariko ntabyo ndimo ndabona neza cyane usanga wararyamye ukarota nyine ubona uraza abamama ribyariye abana usanga mujyana mukerekwa ugasanga wareretswe ubona nyine ariko amugira nawe ariko atari byo wabonye wabonye n'amaso yawe ku buryo nawe ndanamubajije yobyibuka ako kamana we nuko umuntu akubwira ikintu ntumve ariko jewe uko niyumva neza nuko numva umutima wanjye umwiyumvamo ntabwo numva ko hari icyizere nasohoka mugarukanira kwere gusa nyine uyu mukobwa nta n'umugisha yifitiye unagiye sinyaku urabona n'ubwa mbere yararenganijwe yaba bijya bihugu byaje kumurenganya ngo yagize ibiki n'ibiki bamubeshera urazi ko mu nyuma twaje gusanga barabaye siko baranabafunzwe barafunzwe ibyo byose birashobora gutuma utizera umuntu utamwizera umukekeranya ariko je ndavye n'umukobwa je simbona ikintu wowe ubikora muziza gituma utamwizera sinibaza ko ari byo jewe nukuri mwana wanjye ntaguhenze tudabeshanye jewe kubi wanjye numva umutima wanjye nta n'akantu na gatoya kakimufitiye mufitiye bakizera bo reka ntacyo tuzorababwira ngo nitubona nyine ari byo ngira tuzoraje gukora ariko ubu sinota kubyemera je reka ndabasige ko nanjye nagiye kwitegura ryo mu kazi muraba Umubikisha yendo ndikisha Iki Maria Nibiki urashaka kugira ubwanwa bw'imbeba vuga ubu n'ubu mwemera niko nshaka kumva isi uretse nkubwire chaka pipi icyo nta pipi hari ibyo bya pipi basi ndabona umwana mwiza pe basi wambabariye umwana mwiza wayo mbabarira nikora basi mpagurutsa nkubwire umwana mwiza nibikwa dukorera sinshobora ibyaha byawe mpagurutsa nkubwire zikunda kubera ko urugomeka wambaye mwiza amakofi mazi n'isinja ntiwabinyoye ese basi ufite ababyeyi nembi kureba nta n'umwana agira buzureka kuzukinisha wa
nta n'umwana ugira bazi ntukene mbabarira bazi umutima bazi nk'ikibaho bazi byahabye barira ariko ndiko ndashaka kumbarira neza nturi kubamarira neza kandi niko nzi wabizi ibyaha byawe ndabizi byaba mpfa kubera wowe ibaze umwana wamenye ko ikora ibintu nk'ibi ngibi koko ese kuko wasanga kutwicisha nawe bisipasi wambabariye kuko usanga kutwicisha icuzi ntacuzi magurutsa icuzi ntacuzi ndakizi nanjye ntabwo nabishakaga nabibonye gutyo pe ibikenewe bizana rero none se njye ko nababwiye ko ntabyo nabonye kiriya nicyo nabonye gusa basi magurutsa ntibikunda ngomba ko uhaguruka uko wamaze kwemera ibyo wangirizwa okay sibye nawe reka twumvikane magurutsa mubwire fata oya ndaguha amafaranga amafaranga nubwo wumva miliyari 10 sinshobora kugira ibyaha byawe sinshobora gupfa kubera wowe ariko ndagomba ikikenewe kandi n'umugira abandi ijana muri kandi ntabwo nayibonye ntabyo nabonye niyikenewe ese kuko ndi kukubwira wanyumvise basi ndakwinginze fata magurutsa yego nicyo bimeze basi reka musabe sibyo reka musabe mbariye siko ndakumva usaki basi mpambura nigikunda ahubwo uhita usubyame ariko twumvikana kumbe sinzi kuza kugendera bimeze uko mfite amafaranga sibyo amafaranga menshi sibyo ubundi aguha amafaranga ngo amamiliyari ziswa kunyica ngo ameke ikintu bikenewe ntabwo turemera ngo ameke ikintu bikenewe urakizi oya basi mbabarira byasi byose birarangira kandi oya nshaka kunyara kuna ntabwo nzi ko dutakumarira nzakumarire neza kati murihe kandi ivyo gukina gitiri ndashe kugara ese basi wakisimbabaza abanyamahanga reka zwe ngana nico ugakinisha ubuzima bwawe ose wanyumvise Moga igihe nahereye mvuga ntago uri muranyumva nahubwo ni genda mvira mu rugo n'undi mama n'undi bondeka n'undi ko nako ndakora kugira ngo ndamufashe umva sinshaka yuko umwana wanjye aza kumviraho ngaha naratomboje ndamuronka nubwo adakomeye neza ariko ntaco ndamubona mu maso yiwanje rero sinshaka mpfira ko ngaha nzogerageza uburyo bwose ndamwivuriza genda rero va muri iyi Muri iki kumona muko murashwana habaye cyane muhira ndimo ndamubwira amvire mu nzu ntabwo nyikeneye ka amvurira umwana ako nimba ari imyaka myinshi sindavyumva kuko abantu babanye ukuru mugoye gushwana gusa ibintu bitagira insiguro umviriza je ndimo ndamubwira ave muri iyi nzu ntabwo ashaka kunyumva nagize amahirwe nitorera umwana wanjye agihumeka nzagerageza uburyo bwose ndamwivuriza ariko nta muganga nkeneye muri iyi nzu namvire ngaho mu ariko abantu b'abamama bakuze abanyukuru mu bisigazo nyabaki gute wadukuga tukana n'umwana nk'uyu ngana uko mugashwana mu atampamvu sinyimukeneye ngaha nta muganga nyikeneye amvurira umwana nzamwivuriza nave muri iyi nzu aha okay ndakubaha ko warambyariye umufasha ariko uri kurarengera gute ufata decision yo kwirukana umuntu ujatana kimwiza ngaho ngo namvire mu nzu kuva ryari hano habaye wawe aha ni wanje ukwirukana umuntu ujatana kimwiza sinibaza ko wewe ufata decision yo kwirukana umuntu ujatana kimwiza ndabizi neza ko uru rugo ari rw'iwawe ariko n'amategeko yawe ntabwo ushobora kuyarengaho ariko niba ari uko bimeze sigarana na muganga nanjye ngiye gutora umwana we wanje nanjye dutahe nanjye mfite mu rugo nzamwivuriza asore namuce ngamubwira ngo nagashavu biraza guhera ariko byatanguye gute mubwiraho mushwana kugeza hashaka kwiruka bimaze iminsi mufitanye ibibazo
ya ahubwo nanje natangaye ngene nje sura ariko ndamuha imiti apfa yankwega bwe yajya amajambo ubwo nanje n'umwe yose nayiziga niko naheruka mubanye neza mukuru ko sose n'amavalisi mugiye sinavuga ko ngomba gutwara umwana wanjye nkajya kumuvuza byumvikana none habaye ikikugezaho uwo aka kantu kabaye gatoya ngo turashwanye gushira umufata umwanzuro wo gutekera ibintu byose muragiye umwana wanjye sishaka mpfira mu maso wa mwana we none ndakubaza twapfuye iki ku buryo nyine nkugira igihe mutekera ibintu byose ngo muragiye uyu n'umwana wanjye mpfireho ngaha nyine ivyo ntivyumvikana nkaho nta hantu mwoja ibisangiye imizi bisangira no kuma uyu n'umugore w'iwanje kandi twabaye umwe twarabisinyiye ko tubaye umwe rero afise ikibazo naje ntibizo ukigira nzomuba hafi ndamufashe ndamuvuse impaka ki rero jewe ababaye naje ndababara nzomwitaho n'umugore wanje kuko turi umuntu umwe biramuzafetana nta kibazo rwose ngenzi no ugakora ikosa humura ntacyo ndi bukore manyama yawe ni mabisha nzi no kubyina oya suko bayivuga narakubyinira sha tukinisha wa oya nyorohereza kugira gake ariko kugira gake amaguru yaragize ntureba nyorohereza sha Wambira neza amaboko sureba wowe ikirazi nakubwiye ko amaguru yonyine ari yumbaho ibisigaye vuga ngaho mpagurutsa wega natse kubyina arega ntushaka kugira gake nje ntari gira gake nje ntari barega n'ubundi oya nje ntari barega nubwo amambira gake rwose akose ntawe kumpambira n'ubugome nje gira gake gutya reba mweretse buretse mweretse rero mva mubwire mpagurutse nibikise mpagurutse mwereke singiye kukubyinira se wananiwe no kuvuga ngiye kukubyinira nakubwiye ko ibyo kuvuga byakuraniye basi mpagurutse gato yamubwire ntigikunda ngiye kubikubwira dore nahiri ngiye kubikubwira dore nahiri uvuga wicaye aho nawe rero ni wa mpagurutse mu bwabo dore nahiri kandi niyo guharira kizire ibyo guharira kizire umva sibyo nyine mva wambiko ndekura nyine mva nakubwiye ati ibyo guharira kizire nyine mva ikora kizi ndagutumira mva mubwira ariko ndagutumira reba ariko usikunze nzi kugira zana baganisha ko nabyo bikiri biki ndabizi reka Ijambo. Tabii şu kökünde.